elilodwa lithosa lona ukuthela ukuthi uyokwenza isivumelwano. Imimoya ke iyakwazi ukuyiguqula izenze umkhulu wakho. Imimoya iyakwazi ukuyiguqula izenze inyanga ethile endaweni ofa uye kuyona. Imimoya iyakwazi ukuyiguqula izenze noma ubani. Abantu babanjwe into abangayazi. Abantu uma besukuma bona basukumela bona ingcebo bengazi ukuthi yini okumele beyenze ekutheni ukuthi benze isivumelwano nalemimoya ebambethe bona. Bona basukumela ingcebo mayithi umuntu ucela into mhlawumbe ofana ngimnike yona noma abafana abancane uthola ukuthi umuntu umnika into vele ahamba naye yena akazi ukuthi yena uhamba nento ekuyiyona emphushele la. So manje inyanga isimnikeza into activate into evele kuyena. Yeah. Hey swamadoda wena lo ngibe ngithathephi beyayithathephi izibekela nje ifike kanjani. Ake sibuye ngithe ngizoke ngikhulume nangofire nakho ya. Okay, lento yokuthi fire kuwabantu imimoya leyo iyakhiwa imimoya iyona ekhonzwayo. Umuntu okhonzwa kakhulu kunabo bonke abantu usathane. Ilo okuthiwa kafuneki. Right. Uyena okhonzwa kakhulu. Singalibiza igama. Kodwa umuntu okhonzwa kakhulu abantu usathana lokuthiwa akafuneki. Futhi beneqiniso lapha. Into engekho abantu bathi ayikho. Asibuyele eBhayibhelini. Right. eBhayibhelini kwakhulunywa ngeincwadi ethinta abantu. Ngicela siye kule incwadi lesibili uzobona ukuthi umuntu okhonza kakhulu ukubulala kuyini. Kuyisono. Okay, ngivula incwadi Genesis 22 verse chapter 1. Yeah. Alright, verse 2. Wayesethi thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uye ezweni laseMoriya unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. Yini ekhuluma lapho uNkulunkulu noma yinto yakhe? Sazo uNkulunkulu. Ubani uNkulunkulu? Imuphi lo wathi ungabe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami noma omunye lo? Sazi ukuthi uyena. Okay. Kuthiwa akathathe bani indodana yakhe ubani? uIsaka. Emusepi? LaseMoriya. Okay. Uyokwenziwani umnikelo wokushiswa umhlatshelo loyo. Uthini mehamba endaweni uthi baba ngiyayibona inakho lokhu inkulu ngiyayibona ini imbazo ngiyiphethe kodwa inqaba yomhlatshelo ngiyiboni akaze ukuthi uyena umhlatshelo. Thatha bani indodana yakho uyoyenza umnikelo wokushisa. Sibuyele emuva ke sike safunda incwadi kaJafethe. Incwadi kaJafethe wathi okuyophuma kuqala ekhaya uma ngiphuma empini ikona kuyoba umhlatshelo kuphuma indodakazi kuphela kwayo wayenza umhlatshelo. Isithwalo isona esiyifunela umhlatshelo ngoba sihlaba imbuzi nani imhlatshelo leyo yemimoya okuyiyona esiphethe. Kodwa ngeke ngikutshele mhla ngenza umhlatshelo ukushiswa sengiphushwa isona isithwalo ukuthi angokwenza lo mhlatshelo ke manje. It's either imina ngizophenduka umhlatshelo ngoba umuntu uyadlula edluliswa isithwalo. Isithwalo ilento ebizwa ngeSatanism. Uyabona lona? Bethi hayi imoya kaSathane lengena abantu. Mawungangena ku Facebook njengamanje ubhala ukuthi mhlawumbe Satanism uzofica abantu bebhalile emagroupini akhona bethi ngifuna ukwenza nami isivumelwano noSathane.
bayifunela bona abantu baphushwa yini baphushwa imimoya ekubona ukuthi abenze isivumelwano Funa ubuye into wafaya. ya ufaya abafundisi sabanika ufaya ulula nje siyahlanganisela ufaya uphile kwena egazini modlula kubantu Kuba yini la kusource of isilwane thizeni udikoloshi thizeni or umuthi or isigubhu ngifike ngibeke lapha yakho ukuhamba kanjani. hayi ufaya siyawakha Then uma ngabe sengimemeza ngithi fire ngalenkathi activate. yeah ngithi the time uthandaza usuku ubiza into ongayazi yabo emoqala nje uthi rika sarara makatara saka sharaka katara mawa mala saka sayara usukubiza imimongo ya owenze isivumelwano yayibona leyo le moya inkathi phakama abantu mase bayahayisa ebandleni imoya econtrolayo ukuthi ibize kanjani usuke sekubizwa lento ke elaphayo yini uJesu engabi isidonso ebandleni kodwa sakhela thina abafundisi idonso emabandleni nimkhonza kanjani uJesu engasona isidonso Basimusha la befundisi uthami laba basuke benziswa ngoba bafuna ukuphamisa umsebenzi hayi futhi wayini bakhulumela right so like khona leligama enokubizwa inkonzweni kanti sase-activateka yeah leyo nto kunamagama athize nje konye inkathi azashiso ngisho abazalwane kusaka bashiso lesisilandelo kube mnandi nathi sisho kanti sek-activateka lento yakhe ake sibuye la singene kakhulu emabandleni ukuzwe uma ukhonza kulelo bandla ugcina ususha izinto esho umfundisi uthi ungenwe umoya oyingcwele usho ini izinto eshiwa umfundisi nezilimo nje esisho lezilimo ezisho kulosona islim salapha uye kwelinye ibandla usho okwakhona yeah so fase beneqiniso emhlabeni yabona meqala nje umuntu yabona mina angifuni qomba manginazi ilimi ngoba ungizwe zami zithi risa katara saka pala makatara saka shara sara mala kata ilim lezo zemimoya engiyazi ukuthi manje engayibiza ngisho kuthiwa ngiyathandazela izoyixosha lento egulisayo ngiyabona ezakho eyami so ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi into nento inesisekelo nesivumelwano yini manje lento yokuthwala yonke kumele uhlale uyivuselela yini ngengayithathi nje ivele ibe phela hayi ngiyarento ekuthwaleni yonke futhi ngathi iyavuselela iyarentela fawurente angithi mina ngikunikele njengogobela wakho ukuthi nansi into ozoyisebenzisa ingane ngikuthathele ingane ngikunike ngithi nathi into ozoyisebenzisa angithi manje ngikunika yona wena fanele ukhokhele ukuthi lengane kuwena izoyizalela ezinye ingane kuwena ngoba kwesinye isikhathi iyalala nawe imoya yakwazi ukuzakha ngoba umuntu ukamoya yini makuthiwa waphuphunyelwa ingane kuthiwa ihlabele leyo ngane uyiphisebe akithi umoya umuntu so inyama lenyama imoya ke iyazakha yona iyakwazi ukuyitimes ungaphupha wena uthi waphuphunyelwa isisu kanti thina siyazi ukuthi thina khona into oyendlayo akhosisi sawo madoda uthi umzo uhulumeni uthwele waphela naye usazi ukuqala into yakho bese ufuna imali kuwena nosazi naye itsamo bazofaka undaba sabi hey kushuthi nawe khona esithwaleni la kunosazi ohlala ukhokha ohlezi ukhokha kuningi kakhulu ke ngalapho ke besiyakhokha yeah so umkhokha so ukuthi uphuphunyelwe isisu kungekho sesiphumile yenza ke imoya iyakwenza lokho size kulesi sithwalo salaba abavolunteerayo usibasithatha one ka rent shit wathi ya rent lento akukho ukuthini iyavuselela isuke siyenziwa yini uma isikhuphula izinga le rent sifike sivumelane kahle nemoya ukuthi sisihlaba inkukhu ezu40 yabo kuye isiyashintsha lento manje kuthiwa isithi hayi ngifuna imbuzi yeah kuye ishintshe lento ithi hayi sengifuna inkomo
Yeah. Cha kuye igcina isikhomba la njengoba nalo owathi mzo uthe sifuna inhliziyo kaNkosikazi. Ngesikhathi iqala lento asivumelananga kanjalo. Lama levels akhushulwa yini manje? Erent. Ukuphukelana irent. Lento kuthiwa ukusacrifice ijulile. Mothatha isinqumo isithathe wazi ukuthi uthatha isinqumo. So ngifuna ukubuyela la ekutheni ukuthi ikhuphuka kanjani. Ingane ithi mayikhula siyithengele ubisi iphuza ubisi ngokuhamba kwesikhathi igcina isidla ukudla uyibona lona imoya ephila kumuntu iyona emusa kaMathanda Nhliziyo kodwa umuntu ongavuka manje ethi yazi ngalela inyama ebovu uyibona lona wena umuntu uyangeza ukuthi ngithini umuntu wena uthi hayi sengathi ngingadla inyama yokusiwa umuntu wena yini le eyenza ukuthi wena uhalele leyo nto ube khona ukudla wena othi allergic nakho awukudli uyezwa leyo kodwa kini bayakudla uyayibona leyo so imimoya yenza njengawe ukuthi isifunani ke manje ngoba ikhuphukela yona njengoba wena uzelwe umuntu kumanje mhlawumbe uvuke wadla ama nucleus yayibona leyo so mobuya wena ungadlula wena uthi ayi yazi ngihalela inyama yalapha kaSibanibani uyodla yona imimoya le econtrola wena umuntu ucontrolwa imimoya so naso isithwalo siyimimoya imimoya kusuke kutshwetshulwe izinto eziningi ake sibuye nje isithwala ngesisithwebulo sithwephula ingqondo zabantu ukuthi ngelinye ilanga uyothengelwa abantu imoto uyayibona lona manje ngithi mina hayi khuleka ngizokunika lento uzohamba ngemoto uyayibona lona iyona ethobula ingqondo zabantu bekuthengele imoto wena okusho ukuthi namhla ifuna ukudla ekudlayo izodla lokhu ekuthandayo yona ngesikhathi sayo ngoba isithwalo sisebenza ngenye indlela ngeke wena uthi ukini ucabange mina unginike imali yokugcina uyomnikela uneyintandane la igcekeni ingane inayise kodwa uyokhipha 100 rand wokugcina ufika uzobeka kumina uthi angikunika lento engikunika yona yini usukuphuthwa imoya le moya ngisuke sengiyithwebulile ekuwena isisebenza ngalesi sithwalo sami lemoya icontrola wena vele iyona ekuphutsha imoya wena ungalala wena nophuthu lodwa mina ulale ngophuthu lodwa mina ngibe ngilele ngidla inyama kukhona nabanye abalethi grocer la so imoya ivele operator kanjani imoya iyona efunelayo ukuthi ifuna ukudlani namhlanje manje ke sengifuna ukuyishiya ayishiyeki futhi lento kulukhuni nabasebethe bagcine benqobile bayasho ukuthi bahambe kakhulu ukuze bakwazi ukuthi bayiqobe bayishiye abanye basafuna namanje uthi angisayifuni lento uyabona sesibonelo sayingeke unesho ukuthi suke ihambile bayasho umbonile Dr. Mlilo ubaluculo yena kusengifaka unjomane ubusadla somlilo ethi naye evuma usimpela wathwala wasilahla isithwalo usesilahlile umuntu ke engambona phambi kodwa ubuza umbuzo Nhlanzi uthi unesho yini ukuthi sisuke silahlile angisho mhlawumbe suke siphenduliwe kanjani futhi manje angithi yindaba uye enyangeni uyosilahla so silahlala kanti kodwa ngesitweni inkinga leyo ngempela ongenzeka isithathe mhlawumbe izosidayisela omunye umuntu ongenzeka futhi sasigcinile nje ongenzeka nje ukuthi sibambile nje ngeke sazi sikhulumile nje naso ngeke ngazi nami kodwa nayi ke ngoba manje masibuya ngale kuzoba kunabalaleli yini ithanda ucansi kangaka umzongo umuntu uthi ezelwe ekhula
insizwa mayithomba kuthiwa ilale nesalukazi waphupha ugogo walala nesalukazi yini le elale naye eze ekhiphe lesi sidoda sokuqala ngoba phela isidoda sokuqala uyaphupha ulele mase uvuka unecena mase kuthiwa fanele uhambe uye emanzini uyohlambuluka ukuthi kukhona into osulele naye one owesifazane uma esethombile kukhona into emvakashelayo izolala naye yini lesukilala naye yindaba kuthiwa mina ngilale nogogo ugogo manje ngempela kanti niyaphupha athatha mhlawumbe ijoke chaza ukuthi umuntu usekhulile usenemizwa ya ekseni ngempela like nalala niphuphe like mfana ngithi mfana no masoqala ukuthomba uma uphupha uhamba utshela abangani uthi kanti ngilinde kancane ngizochitha amanzi ngenkathi uchama lapha na ukanti uchama ephusheni yini le esukuyichamisa ngaleso sikhathi yini uyiphuphe leyo nto wonke umuntu ohamba wayochama esekhulile noma owalala kwasa echamile esekhulile yini ephuphe ukuze kwenzeke okay okwesalukazi ke kuyashiya ukuthi isalukazi kuyenzeka ukuthi uphupha umlungu kuyenzeka uphupha indiya ingakho ngithi lento iyayiphenduphendula kuwe ize iyenza noma yini umuntu ulibofuzo lakhe lujulile ngoba libanjwa lapha kulezi zinto okuyizona esikhule silala nazo ngamanye amazwi imimoya vele usho khona ukuthi ithanda ucansi yini kuthiwa umuntu ozomtholelwa yidlozi yini idlozi imimoya yini yona ifune lowo muntu ngixawe lena mina ukuthi ngendlela umuntu kayithathe omunye bese kuthiwa kufanele ayifunela amantombazane ehambelana namantombazane ihamba ijike isifuna la ekhaya sida ingane zakhe or umkakhe ilapho ngeke ngizwa khona sebethi hayi siyamxaka manje enye ifune yena ikhona enye insizwa yasenkandla eke yangifonela iyayikhuluma eyokuthi bekuphuma indoda iphuma lapha esigujini ilale naye ephuma esigujini vele kuphuma indoda nje impela ilale naye uyayibona leyo nto so ethi akasayifuni lento useqhuke ipampers ngenxa yokuthi ilala naye impela uyayibona leyo so yinto ekhona leyo ukusukuma okwamadoda amadoda asuke azi ukuthi akha ini into makuthiwa inesisakelo sijulile ingakho into enesisekelo kufanele ikhonzwe abantu abaningi uyayibona leyo nto uyayibona isisekelo sento esuke ilandiwe uyayibona leyo nto iyona ephilisa wena uqobo nala ekhaya nabantu okusho lento ela ekhaya ifana nezingane zala ekhaya inesikhwele wena masuthanda kukhona abantu abangondli emakhaya iyona ifuna ukuthi kondliwe yona yini wenze isivumelwano sokuthi umndeni wakhe usacrifice ngaya ngomndeni ekuthela ukuthi ngeke wondle wona kodwa ngingajabulisa amantombazane ebe 100 ngihlale nawo lamantombazane ngiphile nawo ngwenze noma yini kodwa ekhaya ngingabaniki lutho sokuthi kuthiwa ngilahle izingane hayi ngoba ngilahle izingane iyona lento esuke incontrol ukuthi iyona ingane manje einkosana yala izoyifunela futhi einganeni ukuthi ifunani fanele sikhuluma iqiniso ekuthena ukuthi abantu abaningi futhi idonsa kakhulu abantu besifazane into eyisithwala ingakho babadleli bebaningi abantu besifazane wasilutha kalula iyazi ukuthi idonsani idonsani kubantu besifazane kanti
isithwalo kwesijulile akufanele sisixoxe emoyeni ukuthi yini kahle kahle esesithwaleni. Ngoba futhi kusami kulungile ngisibheke izindaba manje zika 11 o'clock emva kwalokho sebese kuma comments akho umlaleli khumbula ukuthi uyakhona ukuthi usithinde WhatsApp 0687649969 WhatsApp loy Facebook page 88.4 FM updates khona ke group esinjasilungiselele on Facebook mahlomuka sesikhona into fanele ngiyenze manje nami ngizothi ngizofuna ukuyiqinisa kanti futhi sengifaka yabona nje kuningi siyabuya yini sithwalo la sikhona ihloko sethu angizizwa ngiphephile la asibheke kokuzona ehamba phambili imbiko ithi-ke izimbiwa phansi ke beze bewere umsakazo olalele inanda 88.4 FM sibe nawe nje kusola ngo9 ekseni sesukwi hour lokugcina njengamanje ehlelweni kumhla 28 kuApril 2024 hleleke no Queen Rejoice bangibiza umabatho khona Thabo Samboti khona umzothula kaShem sikhuluma ngendaba ukuthi siyini sethwalo mlaleli siyakwena ngqoke njengamanje kuma comments wakho sithemba ukuthi konke kuzohamba kahle engazi ukuthi uma ngabe ikhona indlela ukuthi umlaleli ubhale kuvele kube i-text kungenza ukuthi kube ngcono kakhulu ngenxa yesimo esibhekene naso se network semimoya uthabuya ethi njalo ke nje uma ngabe sizokwenza izinto ezikanje imoya yathanda ukwenza izinto zayo yabo sithemba kodwa ukuthi konke kuzogcina kuhambe kahle ngaphandle ukuthi sibe nokuphazamiseka sikhona ke ngizoqala phana ku Facebook page umzothula nakhuluma mfethu nakhuluma no fire nakhuluma izinto eziningi guys okunye kuyathusa uyacabanga nje nawe vele uhambe uyagula uhamba uyofuna ukwelashwa ngafika lapho unikeza into ongayazi vele ukwelashwa usuke uyonikezwa into ezokuvikela kulokho noma kuleso siguli one ake sibuyela ekutheni ukuthi khona umuntu owatshawa stroke right meshawa stroke lo muntu kwathiwa afanele evume idlozi uyibona lonto right simnikele lokhamba umuntu esinde evuke kwi stroke isivumelwano suka sisidala sisemakhahleni amadala ngingakho ngithi isivumelwano samakhosi right isivumelwano sidala imndeni nemndeni ngoba yonke imndeni inobukhosi bakhona isivumelwano sidala so isivumelwano isuka sesiyifunela sona kuwena ekutheni ukuthi yenza isivumelwano into yokulapha lapha nje ilempande suke siyifakile ehlanganisa lemimoya nawe mase kuba inyongo yesivumelwano sokuthi ngoba mhlawumbe siyinqumile lenkukhu kube inyongo makufaka sifaka igazi silifaka igazi wenza isivumelwano nemoya idla ngawe imimoya okusho khona ukuthi uyathwala ungazi khona umuntu olungiselwa into yakhe ethile mase kube sengathi uthwele ngoba elungise mhlawumbe into ethile noma ngamnika ethi hey uyayibona inyanga yami usibanibani iyasebenza yini unyakazisa lento vele iyona enyakazisayo ukuthi hamba uye kumuntu okuyena ozokwenzela lento ngoba mayithi yona iyenze leyo nto ngekuyenza ngeke uzenzele wena hamba uye kumuntu lo muntu ekunyakazisele lento wena kube sengathi lento isuke kuwena vele kube sengathi iyanyakaziswa lapha uyayibona leyo ngekathi isebenza isuke isithwala ofire bakhona ufire nje unotikolo shaba ufire kanjani manje futhi utikolo shaba uyazala uyathamisela usuku nosuku alright manje ulala nabantu wakhe imoya ngekathi wakhe umoya mangena abantu la esontweni uthobula ingqondo zabantu kungena izingane zakhe kuwena wena ufika khona lapha kuthi guqa ukuthi guqa ukuthi yenzani ucontrol iyona lento mangiqhamuka uthuka ukuthi hey unesithunzi ubona umfundisi uyibona leyo yini izona lezi zinto esuke ziyisithwalo uyibona lona right
ezingenzisa lezinto ukuthi wena mangiqhamuka nje kuyenzeka ukuthi ubone mhlawumbe ungibone ngenye indlela uthi ungibone ngidlule wabona ngathi ngihamba nefu elithile noma ubona indoda ethile ebengihamba naye noma ikhehle elithile ngenkathi ngidlula iyona lento isuke iphendula isuke isebenza kuwena emehlweni akho yazi lento le inezinto eziningi kukhona into okuthi uyibonile ungayibonanga kodwa wena uyitshela ukuthi uyibonile leyo nto kumina izona izinto ezisetshenziswa kakhulukazi ke uma unika umuntu wasesontweni into eyisithwala yo asike sizameni ukubona ukuthi sawathola nama comments salokho sizama nje lapha ku WhatsApp engazuthi kumpela kuyahlangana I hope ukuthi ama VN awazi ukuba made kakhulu azoba nje futhi nje ephuzwini ayangishone kumlaleli nje manje ngidinga umlaleli lapha kuona uFacebook page wethu oqala nje landa 88.5 FM ne group lesithi khona asilungisele na WhatsApp sikhona miningi imibuzo mzo engizosho ukuthi mina personally ngibe na mina nje noThabo ushilo nawathi mningi eminye yakhe ebekade enayo naye okuningi ukudideka njengoba uvele nje wasiqala nje ezantsi ukuthi sithwalo sihini kahle abantu sengingabonile nama video abanye usuyangithusa futhi mangabe usuthi laba bathe ngibabonile khona abathi hayi asekho ngempela hayi isithwala sabi kumuntu ngiyabona athi uMandla Besford Ngcobo ngibingelele studio ngicela ukuzibongela ngolwazi olujule kangaka ngicela iqhubeke nokusikhulisa ngolwazi big up danko athi sikhumbuzo yonke imithi oyisebenzisele ukuthuthukisa ibhizinisi lakho career nokunye nezigubhu nemimoya nezilwane ozilandayo ukuze ube nemali uthuthuke noma wenze kangcono uthandwe ukudlula abanye hey isona yonke into nje oyilandayo ukuthi nje ngifuna lapha emsebenzini umuntu angithanda sothwela emzini enyanga kuhlezi ngabantu abakhona egcekeni uthola ukuthi bazohlala nje abazi bazokwenzani bazokotha le ndoda umuntu uyahamba umuntu alande into emsebenzini thana ukuthi ngifuna abelungu umlungu angithanda ngekathi umlungu ngenkathi ekuthanda yini le engene kuyena eyenza ukuthi ekubuke ngenye indlela ade engakubuki ingayo ngayizolo yini le guqula ingqondo yomlungu ngikhulume ngempande ngakhuluma ngesiwasho isiwasho singabusisa amanzi nje kumanje ngikunike ngethamba wasebenzisa lamanzi uzobuya ungitshela ifilimu yokuthi lamanzi akwenzeleni yini adibusisa amanzi mina ngenkathi ngithandaza ini yini le ozohamba naye eyumoya ngoba phela yonke into ekhona emhlabeni inemimoya yo hayi osam athi uSkyguy healing ngobani hayi cha mina fashion ngikuzwa kahle ukhuluma iqinisele imsulo siyabonga ukusiqwashisa nje yazi manje kumele senze njani ngoba phela ngisukugula kukhona uyagula manje ubambekile kuyaba futhi izinto zakho nakho sitsheka ufuna ukulungisa uyabona ukuthi akusahambi ngempela ke kahle la yini le ngempela yona okumele siyenze kahle ukuze siphile nje naba nabathakathi ngapha siyabavika ususubiza umuntu uzobethela usakufake isithwalo kumele senze njani kahle uma umuntu uphila kuyiqiniso elimsula ukuthi indoda yayisukuma yayithatha ishumi libeke emsami indoda mayibeka ishumi emsami mase iyolala endlini angasenhle engahlangani nonkosikazi ngalapha usuke uyoxhumana nemoya ukuthi uhambo layo leyokuyohlola ikhaya yes uleli ishumi lisemsamo leyokuthi uyohlola ikhaya ukuthi yini engaphilisa lomndeni indoda yasukuma kuyiqiniso ukuthi umuntu nomuntu vele impilo yakhe efanele isukumele ukuze azi ukuthi yini kahle emphethe kuyenzeka ukuthi kufana nenkolo mina angigxeke linye ibandla ngaba noma iliphi ibandla right ngiyafika emabandleni baningi abafundisi bangikhonzile abanye ade sibafonele nje manje kwasho ukuthi kuqala izinkonzo ngiyafika futhi ngimtshela ukuthi awuyitshela ngani lento yakho ukuthi ngiyeza namhlanje kukhona engamtshela nje ngiyomvumisa imoya ebandleni lakhe ukuthi akavumele imoya bathi basindisa
isiweke ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi ngathi bangifika lento yakhe complainer iyashaya phezulu lapha na erufini ngathi mina awuyitshelanga yini lento ukuthi ngiyeza manje shaya phezulu erufini kanjani manje lezi zinto enizizwa nani ebusuku uthola ukuthi uza sengathi kukhona itshe elithithe roof ingekho imoya yasekhaya leyo esuke ikhona ekhaya vele thina sithi hayi akwenze into eyitiye noma sofika senze u1 or 2 masimisele lata isakazakini sifuna mhlawumbe ekutheni ukuthi wena usenzele wena itiye hayi akhosalikazi kwesinye isikhathi suke sathi ukuthi sokondla lento eshaya phezulu isuke isicomplainer yazi kusiyami hey so okay angiqhubeke ngize la uthi mina ngiqale ukukholwa indaba ukuthwala ngenkathi ngibuka interview kaSandla Somlilo ngoba ngiyamazi ngake ngaya kuye ngiyofuna usizo ubalo uMthosi Donsman nami ngibonile leyo weMthosi asisibusiso ngoba sengiyabona ukuthi why kuthiwa abantu besifazane bangayi emathuneni for ingcwabo ake ngithathe comment yakhe nje bese ngicela manje into engizwayo ke engiyaziyo kuthiwa abantu besifazane sebeyathwala ya bayathwala abantu besifazane umuntu wesifazane othwele umbona ngezinto ezahlukene akabe nomyeni oqondile awubi na umyeni wakho phela suke sesikwakhela indoda thina wena uba nodlala nabo uyabona uyancokola ungaba nengane ube na yonke into kodwa usuke umyeni wakho sesimakhile umuntu wesifazane esisakhela indoda isidonso sabantu besifazane uyibona indoda nje ukuthi ingabambeki engacomplaina umama ekhaya kodwa ngaphandle bayathokoza bethi hayi uyeza umani imikho uyayibona lona sikhona nesamadoda kodwa uyakhelwa futhi ukuthi sona siphusha wena ekutheni ukuthi uye kakhulu lapha kumama ekhaya ngoba isithwalo isona esisuke sikhipha masifuna umlungu uhamba uyothola umlungu ungamazi ukuthi ungenwe yini lo mlungu avele kutshela ukuthi uyahalela nje uyibona izona izinto ezisuka zingena imimoya le eyenza lo muntu ekufise uyibona ngoba kukhona nawe insizwa engathi mayiqhamuka uthi yazi ngiyithole lo usibanibani uyabona mawusho kanjalo usuku ucontrolwa ilemimoya esuku ixhumana naye leyo nto isuke i-connection yakhe lo muntu uyibona leyo akekho umuntu ongahala umuntu wesifazane uyahala uyibona nathi siyahala sabantu besilisa uthola ukuthi lento iyenza ukuthi ngifune mhlawumbe abantu abasebasha sokuthi nginengane indodakazi mhlawumbe na 21 uyibona lona lento le ayinqeni ukuthi mina ngibambana nengane eno 20 iyazi ukuthi engaphathi kwengane yami isuke iyazi yona ukuthi ifunani uyibona lona hayi ngizona isithwala imoya nje hey athi Stucky boy yeah Stucky boy akathi mangifunda kahle nasilungise sanimane nemsakazweni leka fire ngabuzwa umama wami ongasekho ukuthi awuboni yini ukuthi la efokothini kunomgodi njengoba lo muntu ekuthinta ikhanda wathi nje eveza umgodi omkhulu efokothini ikhephe efokothini ufunda kahle ngoba uphinde kaningi ngegama sho sikhona umama into ayayibona ukuthi nje bese efokothini kunento okay Stucky boy ngiyakuzwa sesengayisawa nendaba amaphupho umzokhulumela kakhulu athi ubhekishelembe impande ayijulile lento yesithwalo bengingayiqondi ukuthi kanti ihamba ibanga elide kanje basethi nje ngayi 100% athi la akufanani ngiyakufana isithwalo yikho konke okay oyikho konke okulandelayo okwenza to boost enhance your business alright sisitholile ngale athi uThabo Dladla present senzeni sanibonani basakaza bahle nathinta indaba enkulu okuyiyona edume kakhulu kulezi insuku abantu bathwele kakhulu kule minyaka kunzima asisazi zonke izinto ezihamba ngesithwalo uyayibona lento leyo ukuthi ungatshela ukuthi awuthwele kanti uthwele ngoba nje waka wasukuma wena wathi ngisayokwenza ukuthi nje
amagunya ahambe kahle yabona uthekwe ahambe uthwala ngalokho into obungayiboni ukuthi hawu kanti fanele ngithwala inyoka ukuze kuthiwa ngithwele hayi lokho okwethwala ezibonakalayo kakhulukazi ezinye zenyoka zolamthuthu uyibona leyo nto ngoba phela khona inkukhu okuthula mthuthu uyibona leyo nto so nenyoka ikhona ewulamthuthu engabanjwa uwena ibanjwa yimina kodwa kuthiwa unenyoka uyibona leyo nto so ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi isithwalo isivumelwana semoya isithwalo siyahlatshelwa isithwalo mawuhlaba usuke uhlabele isithwalo ngike ngathitha indaba kaSathane ukuthi ukhonza kakhulu uyena okhonzwayo so uSathane ilento engafuneki kodwa okuyiyona into ekhona ephethe abantu abaningi abayisukumelayo shothi uSathane ngisho kuthiwa wayengekho samdala thina ngoba kuthiwa umlomo uyadala uyayibona leyo so ngisengibuyela la ekutheni wakhiwa yithina uSathane sithi thina thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena ungamthanda umakhelwane shothi uwenza ini uSathane lapho okusho ukuthi wena ukholela kuSathane ngoba lezo zinto awuzenzi so isithwalo imimoya abantu ngoba bedaliwe thina singafunda incwadi siqede ngencwadi iBhayibheli kuthiwa lingcwele 1 2 ngeke ukuthi enze uSathane enikele ngendodakazi yakhe ibe umhlatshelo akubona yini uSathane umnikela ukubulala umuntu uyayibona leyo athi sifunda enye incwadi futhi naye wanikela ngani ngendodana yakhe ke yena uphethe inkulu uphethe yonke into yonikela ngendodana yakhe umbuzo uthi yini kahle kahle abantu abayikhonzayo emabandleni ibe lento ibasebenzela bephuphe indaba bengaphuphi uJehova bengaphuphi uJesu bephupha umfundisi yes into esuke yenziwe leya enobusathane phakathi kodwa lento sikwakhela yona ikuphilisa ngikhona obuzayo la uyangichaza ubuza ukuthi uFreedom Siyabonga Mhlongo isiphi isithwalo esihle esingcono esingaqilasi impilo yami ngijabule sithabethu Sikhona lento sesinot isithwalo isona esizocontrola wena hayi ukuthi unikwa into engeke icontrol isithwalo suke sizocontrola wena uzwe ngaso manje into engcono ukuthi umuntu masinaye sibuke ukuthi yini ekumele ivuswe kuyena egazini ukuze lento iphile kuyena yini isithwalo sisebenza kanjalo isona sicontrol umuntu mase sifuna umhlatshelo isona ungaphupha ngisho engathi unika ingane ukudla wenze ilati wabeka amaswiti nama-apple emsamo isona esisuke sicontrol ukuthi sifuna ini uthi wena hawu ngiyakhuleka mntanami owadlula emhlabeni wachitheka noma owenzakalani kanti wena usungazi ukuthi wena ufaka usondle vele sona ngoba isona esazi imimoya ukuthi ihlalaphi Once sibona ukuthi sizozamena ukuthi siwezwe kahle lama voice notes ukathola sesiwatholile siyabonga step 1 ukwafaka ke emoyeni ke ngizozama ukwenza kanje ngenxa yokuthi inetwork hayi iyaphika uthi sibo yo asike ngizozama ngenye indlela le ayivumi kahle ithi sizozama ngenye indlela futhi kodwa unokwathola siwatholile futhi ama voice notes sizozama ukulalela ngale kuka past 11 akhona impela angenile siyawabona isimo senetwork because sesiwadlale la entweni zakhona Stucky Boy bese ngitholile khona laba abanye bafunayo lapha ya Wanda Bihlobo ngibingelele we are in the period of the return of Nepal imimoya yaphansi the fallen angels kwincwadi ye Pearl of Great Price kwincwadi kaMoses chapter 1 when Moses was tempted by Satan as God Yehusha naye lo moya uyambamba kwi fasting Yesu wambamba kwi fasting noShembe obizweni lakhe lwemimoya iyazethula kuyena wayinqaba walinda izwi likaMdali ngekusho Wanda B athithulani Khumalo avela amaqiniso ukuthi wavela kwaNyamalala madoda
Awu. Okay. Gasho singizwe ngendlela engajwayele. Avela amaqiniso into ithi ukuze uphakame ubunhlanhla buvula ngobuthakathi uyakwazi ukuthwala ngekhanda lengulube liyathathwa lihlanganiswe nemithi ejulile ligqitshwe egcekeni bese kwenziwa ke amasiko ajulile leli khanda uma libola kuliba nezimpethu ukuphakama ubunhlanhla ngenkani onayo uhloyiswa noma uhlonishwa njengomuntu oseshoni noma kweqa amagama yini kodwa siyamuzwa mamphile ngazi ukuthi amanzi usuke kwakuhlambulula kulokho okungcolileyo usho njalo no 3 minutes osisalele amanzi ngale nkathi uthe ngalo ubephola ngale nkathi uthe uma ngikuthatha ngisempophomeni ngikisaphi ngoba abakina besoke bengekho lapho usuke umuntu eyiswe emimoyeni yakho uyabona uyakwenza isivumelwano amanzi abone nokuhlanzeka imimoya uma wena ithi sebenzisa amanzi right imake ake ngikubuze ekutheni ukuthi amanzi yini mangokunika wona ekusebenzela ekwazi kula nenkinga obhekene naso one uyayibona lona so amanzi anakho ukungcola right lapha suke sikhuleka kwinzuze zamanzi masikhuleka kwinzuze yamanzi yini inzuze yamanzi imimoya yasemanzini ngithi ngisaya lapho lahlala phezukwayo umhlanje right ngoba lobe khuluma ngeinzuzi ukhuluma ngabanikazi bezizini abanikazi bezizini esikhuleka bona ngo njengoba ushambe ubekenze mayifika ezizibeni aqala akhulume nabo athi ucela baphume ngoba khona abantu azobageza laba bayisa abantu empophomeni abafike baqale babacela ukuthi abaphume babephuma bebonwe ngamehlo baphume makhonosele futhi ashede khona lo munye osasele right naye ngicela aphume futhi phuma inyoka iyoyigoqa ngaphandle abhabhadisa abantu aqede bese thi sesiyabonga-ke sengingabuyela futhi zibuyele futhi ingene emanzini iyona lento ayishoyo-ke umzola mayethi usuke uyobikwa emoyeni ngoba usuke uyobikwa kulabo abalapha ngaphansi kweziba ngoba bakhishiwe ngokwenza isivumelwano nabo empophomeni liyafika ikhandla lelibovu uyocupha uyokwenza yonke into sicuphe ngalo uyayibona lona izitha zakho makudlula izitha zakho usho ukuthi ade siyokuhlambulula yini le eyenza leyo nto uyayibona leyo nto so uhlambuluka asibambe sisaphefumula nje kancane ethi ngebreathe siyabuya bese sifunda ama comments and try to get ama voice notes WhatsApp. All right, ngizolungikhazela. All right, siphinde sabuya kumsazana Canada 88.5 FM isikhathi sithi nje 28 minutes before 12 before abo Canon before it goes nekostikazi hayi noma bazodlula indaba ama awards sebeyizona ngasi kodwa ke indaba yabo ke leyo ke thina sila trying to find ukuthi phezu kwezimo zonke siyawathola na ama voice notes wakho siyama ngisathandaza nje hey oh lo kona kuyazama kodwa ke not quite anyway I do have my technicians esesinawo njengamanje trying ukuthi sithole yona le ndaba yama voice notes ethi sibo no okay asesenze kanjena ke yona le but yahokoza yona le but yahokoza ifana usuke uma ngayifanda la kumina inetwork ibuyile kahle hle nokwenza hayi buyanga ayikho asidalani voice notes asidalani sport otherwise wafanda kumina sport ukuthi into esingayenza alright ake siqhubeke nohlelo salokho sizama ukuthi sithole sizama ukuthola ama voice notes akho mlaleli kunama
comment bekade khona lapha ku Facebook ngizozama ukuthi ngiqhubeke ayalahleka avela ngixakeke na uma sazomixeka ke avela mixene ke nakho ke ngabe ngisathini ngicela uvele wenze njalo nazo umzamo lo adika amasho halala ngilele Queen Joyce wona uzowasele ngilele uBrathabo ngilele Sisona ngisathita lutho namhlanje nje nginombuzo ukuthi uNdlunkulu unkosikazi okuqala uma sekuthathwe owesibili nowesithathu ukuthi ngiphambaniseke iphakathi kwekhohlo neqadi correct me if I'm wrong ekubizeni lamagama ukuthi umongo walamagama hayi Swalo noma ukuthakatha qinisile kunama positive nama negative qinisile abantu bangishayi ngizokwenza nje umzekelo kuqala before kube khona i-technology courier services cell phones and what not abantu bebe-communicate ngokuthakatha uma bekumazwe ahlukahlukene they use alchemy to communicate even nokusizana indlela zokulapha abantu but ke ngoba yonke into kinesayidi elimnyama nesayidi elikhanyayo and then imimoya eminye yadonsela to the left eminye yadonsela to the right because that happens everywhere even ngisho isonto linabantu abangcwele truly gifted even ngisho uJesu abantu ahamba nabo abanye babe ngekho ngcwele that's why bakwazi umdayisa so ngoba imoya iyadonsisana there's a cosmic dance eyenzakalayo wemimoya idonsisana khona and futhi ney'khathi so abantu imimoya emihle baye bapretende ngathi iwina njalo khona isikhathi la imimoya emnyama kufanele nje kusuke izikhathi sayo so iba namandla kakhulu understand and we are at that time njengoba nawe uma usuyekela iy'nwele ungayigezi kuzofika inkwethu emva kwenkwethu kuzofika iy'ntwala until you do something about that in your head, it will remain because your body can produce izinto as negative or normal as positive, depending on how you're looking at it. But they exist within you. It's a matter of so we are in that phase, la imimoya isiningi khona kakhulu ngongafani kwayo. But that doesn't mean ukuthi yonke into ukuthwala ayikho into enganaso spirit emhlabeni so ngabe ngcono mhlawumbe kuba ubaba uthi ngokuthwala kanje angathi ngokwemoya because imoya ayikho into enganayo umoya and yonke imoya is fighting for space emihle nemibi that's why kukhona ubusuku nobumnyama kwadalwa uNkulunkulu ngokuthi kukhona kanjalo wena kamoya kunesikhathi sokukhanya kunesikhathi sobumnyama leyo moya yabambisana when it's winter uma kuyi-winter ubumnyama buzodominate ukudlula ukukhanya injalo nje abantu abangathuki baze bayitshena ukuthi kanjani ubumnyama nokukhanya khona yonke indawo in every church ongayikhomba le emhlabeni kunabakhunkulu bakhona kunabasindisi bakhona sekunyangeni kunabakhunkulu bakhona kunabasindisi bakhona sebungomeni kunabakhunkulu bakhona kunabasindisi bakhona kokobela abantu efanele abaphethe abantu abathwasayo kukhona bobumnyama khona bokukhanya it all balances itself out it's a cosmic dance ni abantu bangathuki baze bayitshena ukuthi yonke into enemoya inesithalo phakathi yes asiphiki kodwa ubhayi kuthwelwe we can see izinto abantu bayasebenza abantu abalambi but that's for now so hambe isikhathi kuphinde kushintshe futhi kuveza ama-negative akho kuthwala angibonge siyabonga ukuthi i-balance positive and negative and negative amanye sekuvelile abanye bayakhuluma basho ukuthi hayi ububi balento bukanje ngiqhubeke ngize la ayibo kwangafuna manje ukuthi ngiqhubeke ngifuna ukuqhubeka nomunye umlaleli nakhiyake sanibonani studio King Sifiso lo ngila Estela kwaDubuza ethethe esitikidikini cha umntakabonga uhlelo bakithi nginokuhlushwa i-network ke la uthola ukuthi angikwazi ukukhomenta ohlelweni ngoba i-network isuke kade ibheda
ngisho umsakazo uthola ukuthi angiwutholi uyahohoza. Namhlanje hayi ngiwuzwe wonke inetwork iphethe kahle ngisho na umsakazo uyadlala nje kahle. Cha siyaluza uhlelo bakithi lumnandi liyasifundisa liyasikhulisa. Siyabonga. Futhi nje kahle empilweni umuntu kufanele ayijwayeze ukwenza okaJehova ngoba kuyacaca ukuthi okaJehova ikhona kuyikhona khona ngoba konke lokho okunye hayi kuyacaca ukuthi engathi umuntu usuke edukile usuke enza izinto zobumnyama engazi ukuthi besingakhula nje ekuhlaleni ekuthenini senze okaJehova sikhuleke isikhathi esiningi. Nakho nje ngibona ukuthi mina ikhona khona ngempela okuyosiza noJehova befisa ukuthi ngabe siyakwenza lokho ngempela kuyiqiniso lesiminya wathumela ngakho abaprofeti bakhe bonke ngoba muthatha ukubheka abaprofeti bonke bakhuluma into eyodwa. Abaprofeti bakhuluma ngesabatha, abaprofeti bakhuluma ngokuthi uJehova munye kufanele kukhonzwe yena yedwa. Kuyekwe indaba yokuthi kuyahlatshwa kwenziwa inani ngoba kwesinye isikhathi ngempela ugcina uhlaba kanti usuhlabela into eyironke. Ngoba naye umqali wendlela uBhombela isitimela samampondo wayebaxwayisile abantu ngokuhlaba nangokugaya utshwala nazo zonke lezi zinto njengoba kuhlezi kushiwo nje ohlelweni. Engathi besingaba nawo-ke lowo moya kaNkulunkulu, umoya kaJehova, umoya kaMdali, umoya kaMveli Nqangi wokwesaba ukwenza lezi zinto, siphile ngomthetho wakhe senze okwakhe. Ilokho nje bakuthi bengithi angikuveze kulolu hlelo lwanamhlanje olumnandi. Siyabonga uPhumisifiso lo, ake ngibonge ithi babese ngehlela ngezathi. Ngithi ngifuna ukuxhuma enye emva kwenye ngenxa yesikhathi okay nakhe ngayithola. Ngiyabingelela umsakazi kanye nabahlonishwa abahambele lapho e-studio. Lana ngiyalizwa ngikhuluma ngililalele ngihlale ngililalela. Kodwa kunento sorry engisafuna ukuyiqonda kahle. Leli gama leli impela liyanda futhi landile futhi lona engathi lidominateile kakhulukazi la eSouth Africa ngazi kwamanye amazwe. Leli gama likaNkulunkulu, leli gama likaNkulunkulu liyangikhathaza ngoba ngempela angiliqondi liqhamukaphi, liqhamuka kanjani, luyiliphi ulimo mhlambe esintwini lisetshenziswa yiluphi uhlanga noma isiphi isizwe. Ngoba manje mina ngokuqonda kwami umdali munye okuyena umdali uNkulunkulu, kodwa uma ngizwa abantu leli gama balisebenzisa njengokuthi ungumdali, ubusuthi uyalalela futhi sekuba abanye uNkulunkulu, uhlobo lunukela labanye uNkulunkulu. Leli gama liyadidana, liyangidida mina, angazi kwabanye ngoba ngempela umuntu uyaliqonda ulazi liqhamukaphi yabo. Kodwa leli gama mengicabanga ukuthi liqhamuke neBhayibheli, iBhayibheli ukuthi lalithathephi angazi. Ngenkathi ingakafiki inkomo yoKristu sasingalazi leli gama elithi uNkulunkulu, sasazi ukuthi umdali. Ngokufika kwale nkolo yasisipha leli gama liyini ngoba lona umuntu bizwa lesizulu kodwa futhi alikho esizulwini. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga leli gama nje libe yitopic ohlelweni lenu basakazi ke icutshungule ngoba ngempela ilona elididisa abantu nelilahlekisa abantu, ukuze nomuntu emenze imangaliso abizwe ngoNkulunkulu abantu bakhonze yena. Ngiyabonga uMagwaza lomlazi. Gigi Sanibonani basakazi bami lapha e-studio, ngibingelela kuwe Sis Queen Rejoice nakuwe Bhuthabo Sampoti nakuwe Sambeliseni lapho Nhlanzi. Basakazi bami ngikhuluma nomthokoziso kwakunene eDumbe. Lento yesithwalo lena ngiyibone mina ekhaya yenzekile emndenini kumkhulu omncane. Wahamba kusho ukuthi umkhulu omncane waya kumuntu eyofuna ingcebo ngalendlela ayifuna ngayo.
ema ebuya ke kwaba khona ukuthi uyaphumelela leso sikhashana leso waba nezinto nje zakhe kodwa futhi zaphinde zasheshe zashabalala nje lezo zinto zakhe. Tema ngabe kuhamba isikhathi wazi wathintwa ngoba beganwe isithembu wazi wathintwa ugogo omncane wathi asike sihambe siyobona wamthatha ke nomkhulu babuye la kuye lo muntu lona yeye kuye ekuqaleni babefika kulo muntu lona wafike washo lo muntu wathi hawu ngoba kunene ngangishilo ukuthi mele uyikhokhe yonke imali yami mangabe usufika le ekhaya masekuhamba kahle izinto kanti uyenzeleni leyo nto leyo. Watholakala ukuthi umkhulu omncane ngaphange sayifaka ke le mali lena okwakumele ayifake ngoba lo muntu wayemlayezela ukuthi le mali lena eyithathe ifake emvilophini bese ifake emfuleni ohambayo. Hayi ukusho ukuthi bangabe sebona ukuthi izinto zakhe zimhambela kahle wangabe sayingena leyo. Manje lento yasiyahlupha ke ekuhambeni kwesikhathi ngoba yena imali lezinto zakhe lo muntu ayifakile bazithatha imali bingekho ingasekho ngisho nalena impela kungasahlangene nokuthi yokuthwala imali yakhe kade ihola empesheni nginyamalala yonke imali ekhaya inyamalala ngisho ukudla kunyamalala bethi bakubheka ukudla kukho lezinto lezi kusho zafika ebaleni zanda ngoba wathi lo muntu lona lezinto ziyazala ziyanda seziningi kakhulu. Manje yena lento lena ngeke sakwazi ukuthi eyithathe kumele eze lapho ekhaya wagcina engasabuyelanga ke nokuthi ekuyela umuntu lona eyosho ukuthi ayi cela uzoyithatha lezi zinto zakho naye nemali yakhe yasala. Ekuhambeni kwesikhathi kugcine sekuvaliwe kuwo lowo muzi lowo ngoba kushona ubaba omncane naye umkhulu washona nogogo omdala washona kusele nje ugogo omncane yedwa ingane zaphela zonke. Manje lento yokuthwala lena ngiyayisaba ayibona kahle. Ngilalela ama-comments nje lapho comment yakho nakhona sizwile impela cha iyezwakala indaba ike vele udlule kuyona nakho-ke kudaba uma ngabe ungasarenti uthe isithwalo nje siyarentelwa ungasarenti manje siyakwazi ukuthi sona sisihlabele yabona masikhuluma ngokuthi isithwalo siyarentelwa kubalekile ukuthi uyikhokhe ngoba usuke kunike umntwana lento iyazala yabona ukhuluma kahle ukuthi iyazala ayimeli lento ukuthi uthi ufika ibe ikuzalela wena ufikile wena isikuzalela yona kakhulukazi makuya ngokuthi sikunika noma uyolanda mhlawumbe abafana abancane right iyayiphendula ke lento yesithwalo iyakwazi ukwenza indoda izenze umuntu osifazana yona so ukuthi ingane zabafana zikhala ngani zikhala ngokuthi zilala nabantu besifazane esukumayelele ezamantombazane zikhala ukuthi zilala nabantu besilisa omunye eze ethi ngibone engathi ngilalwa umuntu wesilisa uyayibona leyo ngilalwa umuntu wesilisa engowesilisa isuke iguqula ngoba isithwalo suke senziwe ngokuthi sikwazi ukudonsa yonke uhlobo lomuntu kodwa abantu abafika kakhulu kuba abesifazane okuyibona abangayisukumeli le ndaba yemimoya ingakho emabandleni ngike ngathinta indaba yokuthi into eningi kakhulu abantu besifazane lo omunye uke wakhuluma ngoNkulunkulu uNkulunkulu okhonzwayo mina ngisuke ngikukhonzela ngithi kwisithwalo hayi ukuthi ukhonza uNkulunkulu uyayibona leyo sibuyele lo othe yena umuntu ofaye ekhonzwe uJehova ngoba vele sekufanele kubuyele emuva kuJehova ngifuna ukubuya kahle le ngiyilevel kahle uJehova uyahlatshelwa naye umhlatshelo owani emabandleni uma engahlatshelwa uJehova iliphi ibandla elingenamhlatshelwa alibe lodwa yini la esuke kukhonzwa kuyona ihlatshelwa ngoba egcineni usongahlabi wena ekubeni kodwa uJehova yamhlabela unesho engakanani ukuthi uhlabela uJehova so ezinye zezinto zenziwa abantu abathile benihlabele bona kwimimoya kukhulunyiswe imimoya izwa yena lo muntu leyo moya iyona ebheke ini impilo yakho uma kuthiwa uJehova akahli nimhlabelelani liphi ibandla elingenamhlatshelo
So mfethu yazi manje ishock uma ngabe nansi ke bikhona ke labo tikoloshe sebeze nebandla laphayana nangu engathenzi kahle la ngesedlule emhlabeni nomndeni wakhe iyasala lapha egcekeni isali yakhe ikhona isala lababa iyabahlukumeza lapha ngoba kuvalwa imizi nje iyona ebusayo yabona into yakamoya yabona lento yokusacrifice ngifuna ukuya lapha uma ungakhonza uthi wena ukhonza ngaphansi kwebandla lika Sathane izinto zokuhambela kahle bakithi uthi ukhonza mhlawumbe uthi ayi ngifuna ukuba yisayoni manje singakhambeli kahle omunye umuntu eze ebe kwiNazaretha thola ukuthi omunye uyakwazi ukuphuma ebandleni akulona eyekwelinye ibandla yini le esuke imdonsa shothi into ekuyena yemoya ihambisana naleli yabandla uyayibona leyo nto bangakhe abantu abathi banesikhwama bayizinyanga mthandazi yini inyanga mthandazi ungeke ukuthi wenza ugaya imithi ongadlula umuntu uphinde futhi uthi wena uyathandaza uthandaza bani umbuzo uthi abantu abazi ukuthi bathandaza bani kodwa masingaya eqinisweni ekutheni ukuthi yini umthandazo ngoba wathatha isivumelwana sibuyele emuva endabeni yezivumelwana isithwalo isivumelwana osenza nemimoya uyasacrifice for into yemimoya imimoya iyona oyihlabelayo kodwa ungazi ukuthi uhlabelela ayingeni uqhamuka izenza ugogo wakho ngike ngayixoxa lento izenza umkhulu wakho wena lemoya uyihlabele wena ungazi ukuthi uhlabele uthi wenzela umkhulu itiye Skywalker ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi kuphunywa kanjani ubuyela kumdali noma naye umdali uyalazi udaba Sky asibuyele kuGenesis asiye kulo uGenesis lo oka Adam no Eva okay Adam no Eva bazala ingane ingane zenza imhlatshelo lo uwenza ngezimvu ezinonile umenza umhlatshelo wayenzela abantu wakuyisidlo sika Jehova ubani uJehova Abelo akazuzanga ngokubulala bani umfowabo wayinomona wokuthi ngenkathi benza umhlatshelo yena uthatha umbilo yabona uyakhetha ekhetha isivuno engathi si right kube esakhe esenzele umdali kodwa egcineni wabulawa kanjani lo owenza umhlatshelo wangempela ewenzela uJehova ubulawa yini yena ekubeni yena wenza iqiniso kuJehova Yo, question. Ngoba izimvu mama tho uyahlaba uyindaba ekhiphe okunonile ethi ukwenzela uJehova ngoba shothi yayimpoka lento imthumo ukuthi akakhiphe okunonile enza umhlatshelo sikhuluma ngeBhayibheli la iBhayibheli lithi bayahlaba abantu imake lalikhona yini ibandla ngalesa sikhathi mathiwa sibuyela kuJehova sibuyela uJehova ngebandla noma sibuyela kuJehova ngamanga lawe esowafunda lapha phansi mase thina sithi siphila wona yazi mfethu ay chapters siyabonga ukuthi nathi siPastor Duma siyabonga ukuthi khona wethabana imkhize hayibo thabana ngicela ukuphinde ethi sibo isikhathi esimalanga impela ke manje athi nje asilungiseni ukuthula basakazi benana FM nesambeli sezwe lapha e-studio ngicela ukubuza ukuthi uma ngizalwe ekhaya okunezivumelwano nemimoya kodwa kade ngingenalo ulwazi sengifundisekile ke manje sengifisa ukuphuma manje mina kuyo yonke lento ngenze njani kungenzeka yini futhi ukuthi ukugcina izivumelwano ongatshelwanga ngazo owazalwa zenziwa akuyona yini ingozi lokho uma isithwalo sakho singafikanga kuwena ngokwemvelo njengoba kwakwenzeka ngesikhathi soMoses waseBhayibhelini obebezithola ababezithola kumdali kodwa kube ukuthwalela ukuyenga abantu akusona yini isinengiso endalweni ngiyabonga uDlamini Clement uzaliwe ekhaya ubaba bethwele ubaba kasekho uyabona ngenze njani ke mina ukuphuma kulezo zivumelwano njengengane ekhaya uphuma kwesivumelwano ungena kusiphi ngoba phela uma uphuma kwesinye isivumelwano fa ungene kwesinye isivumelwano
kuyaphumeka ukuthi ukuphuma kwakho ngena kwesinye isivumelwano. Alright, so sekukhetha ukuthi ngifuna ukuhamba ngayiphi inkambo. Ngayiphi inkambo kodwa uthola ukuthi uyibiza ngekholo kanti sesikwenzele esinye isivumelwano. Siyakwazi ukwenza lesivumelwano. I know khona ucabanga usikaphenduleke ukuphuma ungena kwesinye bese uyaphuma manje ukwenza lento leyo ukuthi nje ngithandwe nje yabona akusona isinengiso kwindalo mhlawumbe nakumdala. Hayi umuntu uyasukuma ukuze ephile umuntu fayisukuma. Alright. Iqiniso lithi amadoda ayisukuma. Kune VN lana mlaleli ngicela ukuvele ngiye kwi text yasi nje Queen Rejoice noSolaza abasivusayo abantu basakhohliswa abelumbi kwathiwa imimoya yabo ngabadimoni ngoba abefundisi bafuna amandla abe kubona kuphela kanti wonke umuntu unemimoya yakubo Simphiwe Mthabaza elapha eVerelem eWaterloo. Okay, ake sibuyele ukuthi abantu abelungu basakhela uNkulunkulu 1 2 kwakhulunywa nge-Illuminati lamaringi afakwayo. Umfundisi ofaka iringi usuke kuzivumelwana senze nani nemimoyo. Uyayibona leyo nto? I-Illuminati iyona eyifunela ifuna igolide, isiliva nani uthola ukuthi umuntu ufaka lezo zinto emzimbeni. Iyona econtrola umuntu ukuthi akenze ini. Uyayibona leyo nto? Uyasazivumelana uyihlabele i-Illuminati yona kodwa imahala. Uyayibona leyo nto? Sibuye la ekutheni ukuthi imimoya impande iyimimoya. Uma mina ngikunika into ngithi mina qhuma ngayo isitha sakho sodlule emhlabeni ubulawe yini yamuntu ngoba ubelele kubo wena ulelekini. Uyayibona leyo nto? So ngifuna ukuyela mangikunika into eyisidonso noma ini umuthi wokugeza ukuthi mhlawumbe ubukeke ngisuke ngikunika ekutheni ukuthi leyo nto idonsa kube yiyona edonsa lowo muntu enake wena. So imimoya kusetshenzwa ngayo kuphilwa ngayo. Bonke abantu banayo imimoya. Uyakholwa awukholwa ubizwa ngani endaweni kodwa egcineni imimoya isithwalo kusuke kuvuswa imimoya. Hayi siyavalelisa manje esikhathi uyabonga. Yabona manje ukuthi ungavalelisa uyabonga. Siyahlangana eDakhona mhla ka4 kulo lesabatha esakulona. Mhla ka4 May siseDakhona nizobhuka njengenjwayelo inamba 076 054 3833 076 0543833. Siyabonga kakhulu. Ngicela sesikhathi sokuvalelisa mfethu sibongile ukubamba. Angivalelise nami siNethezeka TV lolu hlelo lukhona kwiNethezeka TV abantu bazolithola na kanjani. Nami ngiyatholakala 084 728 1512 084 728 1512. Kuningi sazoxoxa nabantu ngoba abantu banazo lezi inkinga. Umfundisi asimtholanga sithi kwasho ukuthi sekanje. Becala uzaba nesibindi sokuze studio. Akafa ngajabula. Hayi ngizobathola nje ensukwini soxoxa ukuthi ngizofika nabo nje bukhoma. Siyabonga kakhulu. Thank you so much mlaleli nawe kuba ingxenye yohlelo namhlanje la sikhuluma khona ukuthi